DPS Tele class. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. دعا for primary school ke telekalaha tihuriha kudinnaves marhaba. Meduge grade 4 ge istam telekalaha ekwas badal kolli irfan so koba huriha kudinga halu kine so medukuran tihuriha kudinga halu es warangalwan kama meduge filawul feshum mukurin huriha kudimes hule dua ke alama رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما huriha kudinna ves marhaba kab kuri haftaage filawul nimi huriha kudinna waraboda marhaba nge komme haftaage kus deve filawul ta nimma kamu gawani nama eiti kudinna libena kuriyarume do ehma mi haftaage filawulagen kuriyeddama mi haftaage so nagaden mi ole filawulaki aharamen ekamege matiga emme boda demi tibenchehe emme muhimmu en asas islam dienuge nge e asas ege emme furiham gotu ada kuffikam gawani nama Allah subhanahu wa ta'ala ge lo bilibi adi aharamen de duniyege baajere kan libigen daani nge amedu so nagaden mi ole filawulaki tawhid amet tikudin daskurani tawhidaki kobakama tawhid behigenwa bateki kobakama ay tawhiduge muhimmukan nge tiyakudi medu molukudin nawani tawhidaki kobakama tawhid behigenwa bataka tawhiduge muhimmukan bonedi deve suwaltawge jawab dinumu nge ehma sa umedu kuran filawul nimenwara tikudin molukudin nawumaga me kantata furiham kurane kama nge den filawalagen kuriyeddama me furtama somi balalani tawhiduge muradu nge tawhiduge muradu ebrani tawhidu e kihine binayfa onna kamekkam balala nge Allah subhanahu wa ta'ala ki ekkawwante ilahi harmen alukan kuran hamekeni jehe farataki Allah subhanahu wa ta'ala ennu eme ilahi ekkawwanta evves ituru baavere kunwa ilah e ilaha effadegen evves ecche nuwa ilah ennu aharmen duniya matiga uleeru evves nuni duniyege sad ehinda dimaleggaves aharmenna Allah effadegen ecche nufenna nuwane nge ehema Allah effade ehem farate nuwakin kete qur'anugas man Allah waragina tantanuga wahi kurawafawe ennu
suratul nahl ge tiris hawana ayatuga main Allah wahi kurwa faawani adi ham kashawrun komme ummatakavves timan ilahu rasulun fonuwime ei miistakunna tawhiduge mi da'wat dinumattakai tiaba mihun Allah alukan kurashe ari toogutun ebahi Allah taala fewa alukameve komme echakun duru helive ekkiba washe nge adis main Allah wahi kurwa fa mewani timan ilaha alukan kurama menuwi timan ilahu jinninai insi nuhaddamame nge mi suratu zariyatu ga main Allah wahi kurwa fa hema min komme ayatakum sahar mena bedehave Allah subhanahu wa ta'ala yashe hamekana har malkun kuram adi rasuluna nabiyyun mi fonuwa fa mewani harmen Allah alkun kurma gowalu mashe nge demmi balani tawhiduge baata tawhid behige miwani maaganu kitabaya kudi warrangal nge tawhid behige miwani istilahi maana gas bunifadain tim bayaka nge ei tawhidur rububiyya tawhidul uluhiyya ay tawhidul asma' was sifat kuriya demmi balalani so min komme bay waki waki nge em furtama so balalani tawhidur rububiyya ki ko baka tawhidur rububiyya ki Allah subhanahu wa ta'ala ge emmeha amal furtawga eilahu ekkawantakan qabul kurun ebahi eilahu kurabba emmeha kandatawga eilahu fewa ehem farate baawera nuwakan qabul kurun nge misalaka balakamuga waninama khalqu kurevun rizqu devun emmeha kainataw kantata rawawa hingevun diruwa maruhippevun mifada huriha kamegga seilahu ekkawandakama hituwaden qabul kurun nge mi ar-rububiyyati ki mi iman kamuges war muhimu bay mi aharmen na nufenna kandataka fennamunda kandatawges ei hamekan Allah subhanahu wa ta'ala kurawa kandatakan qabul kurun nge misalakan ecce diruma marhuma mifada kankamaki mi ehin ebbis farataka ekunun hamekan Allah subhanahu wa ta'ala kurawa kan qabul ko ekaman iman nge rububiyyatan imamaki Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ehin khalika kunwa kan qabul kurun nge hamekan wani Allah subhanahu wa ta'ala kan qabul kurun ei rububiyyatan imamaki eila wahi kurawa faawai Allah subhanahu wa ta'ala huriha echege khaliqe nge huriha echen ufeddevi ilahe adi khalqu kurevumuga ilahan ebbes baavere kunwakan bayan kurava etan ayate wahi kurava fave egatun en ayatu man Allah wahi kurava fave mewani mi Allah ge heddewme ilahu fiyawa ehim faratakun hada favani kon echekan tebami hu timan kalefana fahedakka di balashe nge ema min komme ayata kun sada kit qur'anu ga war gina atantanu Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurwa fa bave rububiyyata gule ayata nge Allah subhanahu wa ta'ala ehin ebbes farataka ekun wa faratakan kit qur'anu ga di harma war am ko kya surate ga isman Allah wahi kurwa fa ve suratul ikhlas ka man Allah wahi kurwa fa wane Allahu samad en lam yalid walam yulad ema min komme ayatages man Allah wahi kurah mewani hamekan ilahi emme faratikka nge demi balani tawhidul uluhiyya ki Allah subhanahu wa ta'ala yan ilahu alutakun kura emmeha amal tawga ilaha ebbes farate baaverinu kurun misalaka namaz kurun zakat dinun nun aharmenge gunawantun kura amal taka modalun kureve amaltaka adi hitun kureve komme amalekgaves Allah subhanahu wa ta'ala ikkawanda kurun ei tawhidul uluhiyya ki misalaka tawakkal kuruma ehiyan eduma piruetuma lobivuma mifada huriha kamegga ilaha ebbes farate baaverinu kurun ya dua kura hindu ilahu fewa hem farataka dua nukurma bani angawafa main Allah wahi kurwafa mewani tebami hunge veri ilahu wahi kuraviye timan ilaha dua kurashe erun timan ilahu tebami huntaka dua ijabu kurawaname hamakashon timan ilaha dua kun alukan kuruma kiburuwe ganna mihun dannashe nikan hure nikamatiwegen wa halu ehuren narake wannanete ehma mi ayatum war sorihakun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawafa babe aharmen
du'a kuran wi Allah kama adi ekan nukon ekama bodave ganna miha ehem mihegge fushun ekaman ede miha odi kontaneke narakai wararangalu ya demmi balani tawhiduge timmana ba tawhidul asma was sifat ya tawhidul asma was sifat ki qur'anuga mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun waridifa wa sahih hadis futawga bayan wegemba Allah subhanahu wa ta'ala ya ilahu ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ilahu zat fula devwa fawa Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fulutakai sifakun sifakurawwa sifafulutan ege haqiqi maanaga tedukun imabu adi ismu fulutaki emme riweti wegemwa ismu fulutakkamai e sifafulutaki emme furiham wegemwa sifafulutakkan ebbes badalu kurumen neti nuwate maana amboralu men neti nuwate hin echchaka wattar kurumen neti qabul kon en imabu kudinna ingeta Allah subhanahu wa ta'ala hadith takunnai adi kit qur'anu kitan ismu fulu bayan wegemwa ka nuwadiha nuwai do ekamaku ei Allah subhanahu wa ta'ala sida hama dibifawa nuwadihi nuwekama harma qabul ko genwani Allah subhanahu wa ta'ala evore ma furihama ilahuge zaatu fulu aharmen sifakuran neengene ebbiswarakan aharmen kan neengene aharmen dukus fenifawa faratenu ekan aharmen me fennani hama ekani qiyamet duhun adi eves swargawant verina nge ehma ekan hasil kurumattaka kurevene emme muhim ekkamaki duniyamati ga haramenna mihar me libifawa nuwadi hanwa isma fula adi ilahuge sifufutakkama qur'anai rasula sallallahu alaihi wasallam ge hadis ka sabit wefawa sifafuta aharamen hoda ege astu badalu kurumen neti e asfawa gotan iman vechikam gawani nama qiyamet duhun swarge wante verina Allah subhanahu wa ta'ala e ilahuge zat fulu dakkawara haramenna wes e zat fulu fenigen daani nge ما الله وحيكر وافاوي والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلهي الله إله منوي حق ويجن ألقم كوري إله كنوي غيب غاوا كنت تكا فن كنت تبس مولد دينمودي جمواني إلهي رحمن وانت رحيم وانت إلهي أدوس الله سبحانه وتعالى وحيكر وافا بسفل جمانا غمواني ilaha effada wegenwa hama ekacce vesnuwe ilahi as-sami' as-sam wadigenwa al-basir ballawa wadigenwa ilahi Allah subhanahu wa ta'ala komme ismu fule gaves ilahu sifa fulta himene wima al-alim mis ismu fulga denewudagatun sifa himene al-hakim mi ismu fulga denewudagatumuge hikme wantakamuge sifa himene nge as-sami' mi ismu fulga adu esumuge sifa himene al-basir mi ismu fuluga ballawa wadigen wakamuge sifa himene Allah subhanahu wa ta'ala debwa fawas komme ismu fulu kummes ilahu ke sifa fulu eba harmenna faahaga wegende nge ema huriha kudimmes mar rangala hoda denegane adi hitudas kurun waram muhimma ichmi Allah subhanahu wa ta'ala ge nuwadi hanwa ismu fulu nge nuwadi hanwa isma fulu hitudas ko fimiha adi eyan amal kon eya eggotan qabul kuri miha swarga wannane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fabawe ya ademmi balalani tawhiduge muhimmuka ya tawhidaki islam din ekamega macca bina wegenba maagandu tambu nge la ilaha illallah Allah menui haqqwegin alukam wewe ilaha kunwa kama ahlame hitugun eba qabul kora ehma mi islam din ege maagadu kameggit gotuga wa maaganu tambumi nge tawhidaki ekamattaka insina jinnin heddevi maaganu sababu tikudin mes kurin harmen kiyewe ayatik gaman Allah wahi kora wafawe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun enno ay insina jinnin heddevi maahin Allah alukon kurumashe ehma tawhid mi ya rangalan harame qabul kofikam ganina maharame alukon kurevena Allah subhanahu wa ta'ala tawhidaki Allah subhanahu wa ta'ala mi alam khalqu kurumage maaganu sababu harmen insanun fonuguma jinnin heddevuma malaikatun heddevuma mi kainatus mi heddevoni kikora maahin Allah alukon kuruma ehma Allah ge ismu furtan harmen ilah rububiyyata
uluhiyata adi isma furtaka sifa furtakun aharmen ilah ekkomandu kofikam gone nama aharmen mi maagana sababa wasil wegenta ne tawhidaki ekamakkataka insanunge gata rasuluna nabiyun fonuwa devvi tawwe ne komme nabiyyevves adi rasulevves ebekalege qawmuge mihunge gata nuwata ebekalege ummatege gata fonuwa maagana sababaki ummatege tibi mihunge gata mihunna Allah subhanahu wa ta'ala kon faratekkan adi ilah alukon qur'ane gota michi bona devuma ehemvima huriha rasuluna nabiyunge emme furata masasaki Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta ilahukamak gowalo ne tawhidaki Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantako mativeri korevene emme bodu asto nge ema armen rububiyyata uluhiyyata asma wa sifata min komme kame taskurima ega asta mewasilwani ei tawhiduge tere tawhidaki armen he amalta qiyamat duhun hewkama porumuge hatiyar nge aharmen kura amaltan ege emme furihama minuga aharmen duniyamatiga koffikamuga wani nama qiyamat duhun Allah subhanahu wa ta'ala e amalta emme heo amalta gotuga eba balla wadigannawa ehma etilafe kiraru e amalaki Allah subhanahu wa ta'ala taka koffawa amalikam gawni nam ege burada poravegende inge ehma ei warabbodu hatiyaren aharmenna libifawa tawhidaki aharmen suwarge wanuma hulifawa emme muhimmu doru tawhid qabul kon ilah angwafawa gotan aharam alukan kon ilah ekkawanda kofi miha bes hisab bellumen neti egeterem bayme hisab bellumen neti eba suwarga waddawa anibe kemihun amalta hisab belluma fahu e amalta kira huriha kamen nimu e amalta paruweji kam gone nama eba de ehme ei komme kammes me baruwegen dani mi tawhiduge kalima barum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurafawe la ilaha illallah mi kalima ge barudan duniye ge waha huriha echchaka pure bode hema e kalima aharme furiham gotu gada kofiyam e barumin aharme nallibigen daana adi aharmen ege sababun swarga wadi wen nge tawhidaki aharmen naraken salama kodde burhan nge aharmen sirat mago huras ko daaro sirat mago dashuga mewani kontane naraka hema e narakain aharmen salama weweni sirat mage ki andirikon onna mage kama hadis takun sabitwe ehwima aharmen e magu hurasmi kureveni alikamege teren hema la ilaha illallah no tawhiduge kalima aharmen hifatta kamgane nama aharmen eya suwarge diuma aharmen libe nure kamaga e wegendeba nge haseko aharmen duniyevi hayata ukhravi hayay bajor kodde ujala kodde hameykeni kamaki tawhid hema tawhiduge kalimaga matiga huriha kodnem we sifetta tomase kurati ekoten hifatta kujjoge inshallah duniya akhiratuga kamiyab wegen daane mi miyadu tikudinna maaganoko mi filaloge terem buneden beenum waapaki ami haisabo miyaduge masekkate gotuga meti istanbul fotuga sofa number 40 adi 40 ekek gawa harakain ekek adi teen hedu ehme mi masekke anna haftaage adita duwa war huriha kudimes nimmane kama so ummedu kuranya em huriha kudinves em huriha kudinves soya ekko mi finaloga baari viti orboda shukura da kuram huriha kudinve sara baajweri duwa hakan eden kuriyam ei Tele klaha kos baddal kollum kommedu ga wakiwelan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh DPS Tele class